Ka balang Catholic Parish Jawai hakasin ke benengkong kala penlong ya ke Bible Procession menta kesengi ke atpo sandarik jong menai lur araja atpo haka balang snong yongno ban pendon burom ya ka ketin jong blai. Hakane kesengi ki pai rengai na barok ki balang snong bar ki CMC beper kidayawan tuj ban yok bentalang hakane kesengi kerau. Las dangnya kene kesengi da ke mas bekoj haka porsi pelbeji menstep haka ba i Father Ferdinand Dakar ibadai i diocesan administrator jong ke Jawai diocese ila long iling dok kongsan rengkat ba i Father Hilarius Lamare ibadai parish priest jong ke Jawai parish kumi sembut kongsan. Hadin jong ke mas bekoj na penbut pat saka procession haka ponok sengi haka bagi pairau ngait kila yashim benta ban yai da ke jing riu blai. Hadin jong ke jingyai procession la penbut sa ke jingkren ke belengkot na chairman jong ke Parish Pastoral Council Parish Jawai iba Frederick Sena pat hadin ke ni la penkut pat da ke jingmani sakramen ba ke jingkerku. Hang ningin yoi nyagi kato kat ni ki benta berkongsan jong ke ni ke sengi kerau. Kaburam hau bat hau kun bat hau mensim bakut ba kalalong ha kapaningkong kumju menca bat barbo junam la junam amen singap hachim nakasam nrupanya penambar nyang spa san poat penambar nyang spa san poat
Hakajing Shai Pascha. Hakani Kasni Shanghai Toyarap Yangi Banyo Yakajing Itanat Zonki Jentau Jongme. Topli Yakikmat Bakido No Jongi Banginla Ban E Yame Haki Jentau Jongme. Kokonrat Nielum Saudong Kame Jongme Kum Kayeng Kasem. Yarap Yangi Bangin Klet Yakijing Jau Mansiem Bat Panbet Yakijing Yaper Jingmut Bat Ban Yama Markaliang Ngidwai Nakabancha Kirampe Kristan To Mansiem Jongme Kun Pan Yitali Yaki Hakajing Ngait Bat Kajing E Kokpa Jongi Ban penyat, ban ikmen sultanat, oleh bahah kami lai sini kelawan sana lapisan teligi sersi rangkat bagi trai senang. Iswa bangin sedang ya kajing sedang berjalan jengi apa ban ai program dan penyusul tu. Nak kone sahabat pediang borong presiden jadi seng lok kami. Ada kata dengan rawai sedang, cua 40 ketien jauh boleh, ulang do ada setelah jenis sekarang ku ya kini jutang bertemai ikwa ban ai ya kikato kene wet kibriu kibamdan ne ke Bible he sayo kini gesi kan sapoi kada print dia yaka kini ai kini kene jutang bertemai cua 40 ketien boleh nanta la det itu kanau londo ni sepot ko bor la kena kit kam asap district so penting kiwe par ki program kinya kibdiwai ya tu pada wai kamas ya ke program posni tani por ya ke presiden komjin pasa karena ya lam ki man bay paris juai la juai paris ge priang buram ban mana priang dep priang buram bi sedang jerwas sedang bat kelondo nong le niam wanita rengkar kena duan sekeduan grupat ki jingle niam man kap juman Ubalari lusumaringi baro stiyo hado bangilio lat banwan hakani kaslong yong no bangin penriang ya kaktin ke jong un hakaba sibit hakapo no sni ngin sa yai precision bandra ya kaktin ke jong ublay banpan I haki waipat kiba 4 jutit ka hakakerteng jong kasem kantai parish Jowai ngayeng hangne man priang burom ya I Father Ferdinand ibalong I administrator jongi ya I Father H Lamare ibalong I Paris Pres jongi hakajo kupor I Longru I spiritual director jong kaseng kentai jongi ngi priang burom hakajo kupor ya I minister badan burom jongi ma la kemen remboy walada impat dan hangani kapor handrei ila kular banwan harai insawan shibet kumjoro ni pediang burom ya Lada di mon tu ai kan long
Keketel pa badukun badumen se bakoi. Kecing ayah try jengi Yesus Kristus. Bal kecing jauh belayu pang. Lembe kecing selok mesim bakoi kindan rengkat bati baro. Rengkat bati ro. Balap yang buram ini dan nayalam yang kilong kami presiden untuk pasak baik dapat yang buram yang boleh aina yang boleh niru nenda ikai chau boleh ban pendan buram yang ulang bagai negeri yang berkut kacwa bangin ular hau boleh nang bangin bang berbit ban berkut bandanya yang negeri maya berkut ngapla hau boleh berdoa pada hari berdoa nama boleh datang berkat rezeki berkat pada sila dan sila pelasuna dan sila pelasuna dan sila pelapakawe juga nama besar berkat bayar berbaisak nasi dengan berupa lagi kemudian berdoa pada hari kita kau boleh jomi boleh ibn baro ini bandalamat kekipuap jengi bat penjalam jengi saya kecing bom cikun Amen. Pau bahabneng me penpau ya lakabor jeng me lakabamat ya ubriu ha kecing stay jeng me tenang peni ya kecing stay jeng me halor jengi halor jeng kani kecnang yang no batin pai nang song senang baro bat yarap bangin ya da kecing kenen hagalenti kabayalam sa kecing impom jukun lay try kenra Dokter ku berdoa ya gini ki hebarit jengi Iban sapidyang yame kasino nangkong Hagi jeng jengki meta kasni Aga do jeng tomen yan papu Topel lang yiki kikun papurai jeng me Kang bagan ni kasakramen jeng tomen yan Ipan ni kanay daw try Di Jesu Kristo kun jeng me Uba im badubasan charing kat pat me Hagi jeng ilang kaway jeng men sim papu Way play junam lai junam Jong try, kau ini tuai, kau beli try kendaraan. May bela ay ingi rektin jong may lambau pun jong may try Yesus Kristus. Unang sispa unang pelim jengi, unang im jengi. Kau kerku ya geni rektin jong may hagado jong jutang batmai. Bagi baro kikun jong may kin puli ka kin snap ka, bat im ka. Ban kamay ko hag ni kapatay malugyo ay kajing impam jukut daw Chris try jangi Amen. Ladan mano bara ke Bible yang kerkhun ma ke Bible se pina kerkhu aye la pidan anrah ne Raya cepat cool dalam kebit ban pulai tem jong.
Kelenong kepenriu Kerekod penengkong Sao hadu nyau Putrai kinrat Uong kumne Kordit yapi Kiba in sadhai hasiyon Yapi kiba smius ngan Halor rum samaria Kordit yakitu kiba tiak Hakipalong niat hati Kiba pentia aram Hala dijintia Kiba yabang kawai Daki kun lambrod Bat kiba shna jingtem kemai u David Mapi kiba diwan Haki kuri he Bat kiba pensing yaladi Daki umpiang ba iu bitam Hendrai kibom perwa ya perjinjot u Joseph Je kumta Kini kin salong kiba nengkong Ban le syong merang Hangta laput arkat Kejing buat tanglang Jam itu kiba dia pen aram yaladi Kaktin jong utrai Hadin bau beliau lah keren hangi, beliau kuat bagi jubab, kita keren jubu. Apa armor kia keren, wave snap, wave keren, mantau wave snap, wave keren. Beliau lah keren hangi mentan, bagi kuat bagi jubab, kita keren jubu. Kasam sispa sapun beliau. Beliau lokman, beliau jubab kecing keren jubu, bagi temi kecing snap pulai kebar, bagi sejubab ikan kejerwan paong aladiyah. Nong pulai bar semawan, pulai jai suki, bagi dikipan beliau pasrap kesul jauh beliau, dan bar ramian sentuh joki keliau jemaah bagi kemen jubab beliau dah kecing kemen. Ya kecing riblay, ya kecing ngey, ya kecing i, ya kecing yai ne. Bat ya kemesim macam nur. Kaya le ya ketma babha, jong kecing ngey. Kabat stem ya kecing em bom cukup. Sya kabah lekot ya pi. Menpa pi leklah hong, ya kecing ngey. Ulakalalong ubadok na kapanca jong pi. Kadang ba pindok kala reels pa da kacingdok jong u. Hallelujah, 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 hallelujah. Try kan ra. Koi dan pikir ming sentuar berjenut cina. Lang malong kubit. Ano banay kapten kanam kakubuan bah jong Yesus Kristus. O trayo don ring kabapi. Ring kabapi.
Kajing pule no kubora bha kat kumulu kasba khoi Jisu la ong ha ki paisi la don chi sin we rispa balakup da ki jan sao sniang ba linen ba la impa hu pa hai man kaswi ha jin khang ju u la don we riu baduk bakal te mula sorus badap da ki prum Lazarus la kermen man kedang da kelen khot ben khai Kibahab na kamit uta urispa. Wat kikseu kijuan banjlia ya kiprum jeng u. Baduk ulayak badlar rayu u da ki anel cha kasadem u Abraham. Urispa ru ulayak badlar tet ya u. Uladan ha kajin kodit kabakrau hanyamra. Te lakmet cedrong bat ule i yang Abraham cajengai bat Lazarus ha krung jong u kuntau la pertajam kuk pa Abraham tuis ne yang ha bat ha yang Lazarus ban wi ya sempriati jong u ha ko bat ban wen temja yau terlihat jona Namar nga kodit sat ha kane kajaka Abraham ulong to kan ma ko khon jona ba kajin im jong pi la ai baro ki baba dan rei Lazarus layo tang ki basneu sudah te menta ule kemen hang ni ma pi pat pi kordet Manur kata don kalahu kabajiliu apdeng jongi kumta kitu kibakwa banjam sasiliang nang ne sapi kimla lemne banjam sasiliang sangi nang to tau rispa ulaong he lada kalong kumta kopa ngagar pa dia pi to pa yung Lazarus Sayibuk pa jonga Nabanga don sanwot kipara Sa ulit paham yaki Mamaki La kumno Kinamwan sa kalig saka Chong kajing kodit Abraham muloong Kipara jong piki dono Moses Bagi prophet Mamaham yaki kimben di para jong pi kincha skor ya kabati ong rispa ula jubab kata kampan dia kopa Abraham dan rela daw wela kibayap umipat paulet seki kinsa kalaka bamon Abraham berfaikin lada kincha skor ya Moses bagi prophet Kendam kendo jingmot wat lada uwe umipat lagi bayar. Gospel jauh try. Sebagai song akan ada song mengkreai piu serapi kebiru belai pak oklam apa? Berapa ngelihatnya? Ngayok kecil kecil musim. Barangan jepuli jemput lang batpi sepang ketin bijau play halal untuk gospel kebayat tu ini sepang Lazarus beriu bapang ubah prum baru apkrong babam nak jinghap lau tu beriu berispa nak kami jemu idon Lazarus beriu bapang ubam yang kamet kapan beriu baduk bat Urispa ubah pahu badap
babiang asuk makamen ban kini angut matagasking ya liu jemut lang ya jing im jengki aga bau glei nange bau jisu ukwa ingi banyo jeng hikai na gani ka story dani gani ka benta juga kosong bau liu tu ingi cepang jing im jengki ni ki angut Lazarus batuk bat beri berispa tembang berispa keteng ayu Andrei Lazarus ketin Hebrew komut ketin Hebrew kebaang Eliasa kebatau komut Lazarus komut ublei ulah jarap dan yui kuban juga petuk Lazarus ini umur waki atau ublai jarap ipi kata tak dijemput jam Lazarus ipet niim ngiyai kini kisgi kadang ka rajing perkat jong kartu kani kibri ku perkat jengai bat ki waktu ya ki jingim mabisha ya ki jingim jingki ki ong imat kani ka perthei ki barispa kinsana rispa ki baduk kinsanang duk suso pedon ki baong bun ki baong hai kini ki por bat baong hai se ki por itu ki baklan kinsaim itu ki batlot kinsayam kani kesni ke ba mengi ya lik jemut nang ya puson lang ada tin jawab lain ngabo kejikeli ya tadi atau ublei umpwa yangi ban rispa baro lang Lani hato ublei ukwa yangi balong batuk barak. Nakadaan jang kopop manukong. Kitab Genesis manukong nabi fu yangi agaba kaim ublei ma ailai luit di wadam bakaim magi kin bam yuso bat kin im ha miat lai tang we so adam bakim de ben bam. Andre kabe kesi Usoitan agado jang upseng kumaang ngejintha kitab Genesis upseng de ubri ujintha upasentam na gijintha baro angka kitab Genesis te ulawan ban na pinshoy ga im ban pengkeng ya kata ga adong jang play bat kopop kala sedang para arnut kala ha kopop kawan ke jing dinjar kawan ke jing citom kawan ke jing kedu u Adam au ulayo ukun senrang pain bajong bachwa bad mau de nongrep bad u Abel de paraju de u de nonglang ablang brad bad la trua kicingnya ade ke por kan tuaknya u Abel ula trua ya kicingnya babhatam kembangi yosnya mengitip nyipule kitab Genesis trua da jingri junu blang wa pusaitam ba ublei na pjang sobhai trua junu ukai pat na geting trei stom junu trua da kata jingri jung jingtung jingtep junu ba ublei uklem diang sobha ba hangta abawi I ba ublei sobha yu para lajang ba uklem sobha ya jelede ba ulas dan musim kichini ada trek ban ba ignit na kacang hangi ban rai, kacang hangi ban jubab, ban sim, ban ladang ngilong ki baduk ni hab. Buat kata belong baduk, balai ki dong ki baduk. Agak jimpuli ke banekong na kita bu Amos. Dia sio menen mentan kuno blai ulong yo Amos lapha yo Amos. Ban maham ya itu ki barispa, besong hagi jing pakidulan, gobam ki badi. Dagi jimba dagi jingim jingki baru beliau lah keren lang bau Amos ubri dulu prophet ban maham yaki unde ban le unta de ban buram ya para beliau dan nyalap yaki para beliau de hagane garupam ko para bangai mentagasni wa Augustine bakko uam unde with love the poor man is rich, without love rich man is poor. Da bijing ubri baduk urispa
dan kebemdan JA barispa ang kulalong baduk. Kani kalong binilong kaway. Ikan dari apostol benong kebaan. Khot sapu tuten itu ingi. Ba kile im kaway kijengmut le kenduk nang man lagasngi. Ba kile im le pelong kijingti akapu. Ba kile bam de kijing sobha. Itu berang kenduk kile di ba kile yasam kat ba kidon kam dan baduk dan barispa. Dahagan digasngi ai ba uble try kandat pendap ingi dari jing jungu mengindan ke musim ye para hakaba u jisu hi ang ingi wang ba ngide ban yala para bri kum yelede kumbang ang pi mene hakaba u jisu u hikai ingi malor bengi yoble ni hab para bri de ke ba dangkam tolong ba mengi ni kumbang iburam ya kani keten joble hagani kesni ban kong ble fat ingi ban snap ya ka alor bengi snap ya ka le ya ka ke bangi dai ban le joble para brio kani ke bi to hukum ke ba paro la sop lang ya ka hagi atli joble Kinong kray jong sub district so mending isngo baha ban chkamat da ka ba kiong ngadon hang ni bat ngaploy sno baha ban chkamat jong ka duan General Secretary Ma Francis Langleng na ka yang siang kimusniang CMC Assistant Secretary Samla Wan Michelang na kabalang sunong yongno. Treasurer Kong Belin Rongi na kayang siyang CMC. Custodian Mapol Lemri na yang siyang CMC. Timus niyang CMC. Ban Ima Stephen Pedi nak berlangsung mupur. Ini kita kitkan pertemuan jauh kecuali sebentar subjek kita mau dibabit belajar hak dah akan hon jauh kita banyak ada ke sub district. Hoi, nanti bah bangasaki belajar yaki dah akan hon jauh kecuali sementing sub district Katolik berjuai. Ha ka ar kalik ubnai jemang ar ajar ar. Atau kita rai berkilong kibabit Katkum kejimpet jong abat kekunun nisem berkilong kibabit. Di kilong kita matmai ke sub district sementing atau kipsang negara kamram ke jongpi. Oh, itu saya orang dulu. Atau di keloy berpular berpelang berkeparis apa jalan jogrondo jompi rangkat kegiwai per kenal kam apa keparis. Oh, itu. Atau di keloy berpular berpelang kop kenhon takkan kil ya kemensin bakan sin ya kipara bangit kajengit akimlang salang akmat ka malang
to pikloi ban pula kan train kan pan mentoy yang de Bagi tingkai kebalang, bagi kai kuberu. Akular arbai hau jaga kam pangalasinti, katum geneti trekam ke Paris juai, rengkat tingkai kebalang kacalai. asok ben saternat pada sel gizi gula so pe batrai hok tika beroi nyalam menti ki panjok ya kicing baro nama kata ha keteng kebalang kapal juai ngaben kubor pi benta kasmi na benta pi kam so pi ko kam som cara stop listrik so penting na benta aslan Blay belas dang rekam hapi pat untuk dapat yaka hagar kom kaba isokun hagar temupa barukun barunse bakun amen hadir menaku aku kena ikram kun kadang kabe kasempol kadak bagi dia tempat akti joki dan orang kene kalau kabor sini bagi obor bercerai kam sini itu di ai kido rosari dan justru saya kalau kena itu diting dan bagi dua bulan kemarin justru pertemannya berkui kini kita tiga kemana justru kemarin tiga kemana jauh kepada jual jami sebagai kedap na kaji harap jami kalau bertemu try letai kemudian berkendel try udon ringkat tadi tu minya dua kata kui terkentang lebih mau berok berkui kita kui terkentang ada bangin ay kini kita kita matumai kena kita kesok penting dua sop district maka kita play try kena ay kini kita berkembang kecil kita segi kita minomona kita nak bahas susu maka kita dalam lokal jami may imat basincar julam la julam Amin. Ayat ini kalau orang ini ketin, menurut taman bersih, antam. Yang dia akan dikatakan, jangan ayat ini lot jompi dan pray hikam, baghan, kerta keburam kepada juai, kerta keburam ke juai, so penting. kebalang jenis telah kepercayai bau play try kenradun ayu kecing koi kecing kia unri un sumari u badun pelaj un kecing sni ujung kani kepercayai ni kerpar ya mi ku try ni kerpar ya mi ku try ni dua naga bentai Father Ferdinand Khan ibalongi administrator po kedaises jongi Ifada Hilarius Lamari Parish Priest Ifada Lauren Paswet Assistant Parish Jongi Ifada Boro Kisistar Ihet Katekis Kinong Tray Balang Hapok ke Parish Jongi Tray Kisudu Te Haki Kijingker Ku Jongi Halo Jongki Nang Makinang La Shushu Banyalap Batban Penpriang Yakaktin Jongi Haki Pai Bringai Ni Kerpat Yami Ku Try Kenapa li nyau hendi, li spa nyau hendi.
Malaysia milang berkut kutrai Mei jang berkut paro Lamar katang itu pat ini Lo berkut penkentang ini keruai ini Dan wakai mesin kami tunggu jar halor jengki Bagi lepulalang ini Kamet bat keslam kutrai ini Yesus Kristus Agapro paladino yau nagaman sobha Nabiang isya citom Ulacim yapu Nagabayo yame Nakidia malaay Nagasimran uang Tochim batobam Nagalepi baro Namar kali kalong kamet canga Ya kaban aiti Nakabintay jongpi Kaju berkam nelayaman, ulasim yakuri, pada kebahagiaan biang yame belai nagsuran uang, tosim batodi nagale bibara, namar kene kalong kuri cakasnam cana, jang berjutang batmai batbam cukun, ya keban kumi na kebentai jongki, na kebentai babun, ya keban mat ya tipam, tolek kene ban kemai yang John Kajinge Daun embadu badau Kanyang me brepa kembar Agajingan kowe jong mense bakul Barok keburam bagajingan Junam la junam Amen Kumbalang kumina penimbalai kaini tinbleng inot on Oba jami ulangye Yan long kabar kul kagar ten jomi Kan wan kai ma jomi Kan long kamon jomi Akan leu kumahabnen To ayam indra jimam jomi Kaabala kasih Batu magyani akireng kam jomi Kumbangi ruhiwa Yagi bales niryani Barbar jalam yagi Syaka jikten syoy Henry to pelayani Naga basniu Kau pelajeng ikutrai negeri sniu Baro Akmi khon nam rot jong blai Akmi bakit na yakipot jong kaputay Sod lingi kita cakot Siya gani kita kawai jong khon nam rot Irayo bentar, bentan, akan sila dia berjengkanya. Ini kayu panas berkuai. Kita kepuar ini pada ma panas set dia berkot ulam jauh. Cipta kayu panas berkuai. Memang kestan tak kami am jengit,
sebaban tiang kiban kalau kawan sama ini sopan sebenarnya roh itu semua itu wantu tuai belai berku kedai itu apa istilah jenis Hakadur yang upu berkawan. Iro ime kukunrat nagabenca. Wami meja sekat mi nagategadau. De ime ya ketega jingba mensem koman kemet wakasnam kayang mi. Kuplay cibun kutraji sukunrat nagabenca kani kajingba mensem. Wo ya rabi hakajing em kayang I koman lakasni. Jisu kadrat kamba mehi da omi lang ba kaktin kumakhuat kayong mi ngangadon rengkat batpi barbor Jisu kadrat kajing em lang kayong mi churupi kam tam mad ebi yakani kalat wo yok pedyang yemi wo kan klan yakajing em mensem kayong I Kuplay cibun ko konrat kita kecing terku kerja kibum gi deunya ha kecing em kiyang I em ko wile ko konrat ko wa em mi ha kecing em kiyang I kibum to kicing is ngau pha kiyang mi kibum em to kicing terku kicing terdo kiyang mi kuplay cibun ko try ji su konrat nang benca kini kicing is ngau pha kiyang mi nang benca kicing ai kicing terku kerja kiyang mi ha kecing em kiyang I Kuplay cibun ko try ji sukundrat kam tam le hani kasni udapan manmi lang ba ka jing panya yong ki wahe balang yang kani ka procession Bible procession ko man ka wi nakalat ko kondrat open ku yang ka jing em men sem ki yang I Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
na hagasen diang dan nagbenta gini ki Bible to blay chibon pikong ro armon ewo blay kanat unang theu gijing ko kun ko hajrong yong pi haga yung gasen diang Bagi manbe na gani gitnom samhawan sikmat kadang kun pertei. Gongwon cela. Gong binalin sosyang. Gong benika cela. Gong plai cela. Jadi bon kun tepat dan sikmat Gong binalin sosyang. Mi cina. Kekhiya sang nan ni kut idet. Katang ai dah ni. Kemudian dekat. Kemudian dekat. Keruji ni. Kemudian hajo. Kemudian rajo. Jadi buat tempat reserve. Kong api bandri buat. Keruji ni. Kong rimika buat. Kong ama bilis dekat. Kong baluhan dekat. Jadi buat sampai di teman besar. Wan macam ni usam jadi juta main. Teman besar. Kombel selat. Keruji ni. Kemudian mami selat. Keruji ni. Kemudian dekat. Kemudian labuan. Keruji ni. Jadi pokok siang pagi orang bak cenong yang no. Siang pagi buat. Yusam ni juta berteman. Nama senang wa anduran. Cenong. Kalau tu okey, rasa petri. Jadi pokok siang pagi. Kong sewang selat. Kong diang lang selat. Kong ridelin sosang. Subha yang lain, kalau yang tim yang lain, Satri. dapat ya pi subha ham yak ni ya lain ini, besnau lain ya duai, ya suwi, duai dari duai hari ini tu orang tim yang lain. Dapat yang di volunteer subha, upat pi ya kena ketinggalan. Kalau ini gudang mana sama hadang pun kita hamil tulungan tu. Hei, pelai kamu mana surak? Ham ai ya pi ke kata. Em đợi thao một ngày. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
berkat lupa baru pun baru musim berikut amin boleh doa Lepas di kita perahu hajam ini kodang wat sama sialang juga kerumunan Emilir sama Laila Dua yang lam dayen seperti ini. Sabah kini ko wala din. Yan lang ka Yerwan, hamil ingat belum adalah lain seperti. Hamil hamil agak tu. Tempat yang terkuaya, yang sekui di semua. Kalau dah sekui, baca mulai kodang lain lagi, masuk dalam lagi pernah ko itu sampai dia. Aku ya, itu semua. Terima kasih.
Putra Yesus, kadang yang ia penpendon buram, ia kekdien ke jombe, hidua kan di kerpan, nak kebentar jom kepercayai baru kuat, berkam tamnya bukan ran, nak kebentar kinang yalam, jom kan diam jom. Putra Yesus, kerpan Nangi,
ai chính khinh cái là đi ông đã bài bốn ông đã đưa cả là thao về em chỉ tiếp lên mà làm chỉ thao về súc về ông mà riang kini kita kita thao lại mình cái là con em lòng thao ta đưa cả lại cái yêu lại cái snao lại cái cắt tu cái yêu để snao ta cũng hết snao hỏi đấy mà nó snao ta qua cũng để Kata senang Abu Belah ini tentang apa menangkap emdam Ibu Ram izin Abu Belah. Dan roh Ibu Belah kita tahu apa Ram dia. Yobi kami ketika kena kawin subjek dari pembenaran Pak Serta Abu Belah sepang ke environment, sepang ke meriang, Yusuf, Pope Francis Abu, dan percaya kepada kebayang ikan di kendal. Iman baik di kendal man baik di panjang berok orang berjuang macam upanya orang berjuang tu ia mai upanya warok song pika hari kecil song dengan orang oingo beli ni oingo orang ni oingo orang dah song orang ni cembe pisang dan nurut macam tu hai tak cuma tadi kebai bagian dia okey dukung orang ni percaya supaya kita Islam supaya kita dan kiri si tahu belah si tahu belah dan rakut datang sebelah dan rok belah jadi yo belah itu bertahu per dan yo abam haburam itu ham thang pelmar ini kalau bicara ham pam pelmar kita bisa tanggung am tampi mereka kita pelmar terbaca kalau am tampi ilah belah ia babdos dia ia pelmar hode bisa tahu belah Bel belai, thao belai yang beru, pintar kenal itu thao buram lagi. Kajian buram kau tam para beru, kajian buram para beru, kajian thao para hot tam, sekei, ngayo belai pintar thao pintar thao pi, iyo bislah, tapi belai, tapi kaktu bidur pi, bidur belai thao ya pintar, bidur sekei. Hati sentuh yo sampai jam bon kita pemiat sakit, berapa thoi ti, kalau yang lain, orang ini kita semua, dia buram itu, dia buram Prabu, dia maya Prabu, apa yang boleh kan? Para macam kembali dia. Tambah kerana lain pun, kami berukor doa, dia sini berukor doa lere, kan kotor kesenian. Orang ini apa tu? Nak pinjam siar lere, orang berikut pinjam siar pakai kandang. Ini doa kalau sudah lere. Orang ces lere ngah pinjam. Masuk tang pemkoi pinjam lot lere pat. Ngaten pinjam pasna pemik tersiar kodor atau pemerah. Macam kebaikan asir tak pemkoi itu include sejado hari jembatan.
silong dalam Ahmad yang ini dibantai komisar bagi panitia. Objek asisi kawai yang saya cermat, waya sini seperti ini. Kawai, objek orang yang dimulai rekat dimulai orang sedang ditekan kuat. Dimulai bersiap dari kampung, beliau bertanya menjawai kawayan, beliau orang yang dimulai kopi di panitia. Kawayan dalam kopi dimulai, orang tidak. Kiên cho mẹ và ai thì kiên cho cào đi vào với những sự kỳ cho mẹ mà các bạn học mẹ rap ini bersikap dan kiên cho mẹ cái con in yo cho cái trò cái chuyện quan trọng nhất là sự trò yo kan kayo no để phải sự trò kali yo no kalau yo jenis sneng kalau yo kan lupa jangan problem sama perpuluhan ini perpuluhan keren yang kita enjoy dan perpuluhan kita di sulung enjoy dan kai mesin play sang halong keren mesin aku dia lo aja ni apa yang kita enjoy nabe bukan ibarat bahasa sulung lah Kesam siswa kekendai Katno ketiang kejingkular jomel Kekam tiang banyak kengap hak sintur Naki hukum jomel Ngayo jing siampang Kumta ngai isi ia kelenti syukur barok Ketin jomel Kalong kesyarap ya kikejat jonga Kejing syai hak kelenti ya jonga Ngalarai put bat ngalakular ban pendep yaki hukum bahok jome ngakuslai ban ngasitam sat atrai dagatin jome to ai ngan im to pediang ya kecing duai ai ngo jonga ko trai bato hikai nga yaki hukum jome wat la kecing im jonga kadon ha kecing ma lentet tai Henry ngan klet ya ke ain jome spelling Abraham kini ke kenal leman confident aku yin gatong ko Abraham de Abraham kini ke kenal de yin ke jamba spell ko angko Arham kenapa Arham lambe buku Arham usat Uwa bang Java termasuk si Huang Uwa ke Bible Chow jingmut bago yang ayah kandi ke Bible spelling competition UTB ya kikan chain Bible UTB ya kakchen ke yang ublai Nepal warok TV ya kakchen ke yang ublai Warok memu yewlen warok TV kakchen ublai Henry kat wan ngut kiwa im kat kam kakchen ke yang ublai Warok TV Bone TV wakilan dong wakita kap
Henry karwan ko na ikaw im kakam kaktino blay. Neba kani kaktino blay. Ika ikriya ya kahok kasot ikut isuba ukiar nakapok. Aba kaktino blay ika ikriya ya kahok kasot ikut isuba ukiar. Kacunong yong na mangi kwe yo jengai bah kwe champang bah. Nanti dah pergi ke ni ke cenau yom no iwa yom orang no dah yom tak apa jira long cua man cua yang ke ni ke cenau wa mangi ke start ke campang ku pergi ya ke ni ke cenau yewa imsni katam bekten ke yang belai Citias tiaw padar ngai koromi ongi glami chpang kacenu blai ha kacing im yong I go man na kasing kacing im yong man kasing warati bika kacenu blai andre yewa im sni katam kacen ga yong blai yewa im nga kali o yang nga pi kali pi yewa andre percamu yang rap yo kana kadya kaju pi Hagapur rim podang sak dom go berthai kantam jaju kre ke tibi menchua ke kontinen Afrika to kawasak dientam waki berubun ke chong hagatai ke kontinen mangi ke bam dok bru itu ki dok yong di negro bam dok bru tejian kat hagati ke por amneri Europe ki dole Dakalen lai ki ongi ki explorer lai li sang perthai ki li thu perthai thme but kini ki joli ki walai man gila ki atheist ki wom ngai blai dalai ki da chong leng ki da ki banai but how could ki banai the boy ki hakat kon but kini kiwa pule to ki trai thau trai sinong yang ketu ke kontinen Afrika. But the pule ki ya kaksten ke yang ublai, the pule ki ya Bible. Wara yakso Bible ki hikai missionary ki pule kaksten ke yang ublai, hikai ki yetho auto kaksten ublai, hikai ki uim katkam ketu kaksten. Flip kamera, yo in Australia may play or play in our bag to like you plan in the lao Chris try to me and what you right of with but a good lot So kacim ke dalam basus Pak Hasan so Ibiza Go
kini ketin berbor abang duai kini ketin duai angel try ba ujisu ketin jemu kejing hikai jemu kan chongsa bagi ya Allah ya roh ya me ke Jisu ni bendan buram ya me ke Jisu ni sawu ya me ke Jisu ni ngai ha me ke Jisu ni chanya ha me ke Jisu Israel michwa adi dalam jong kinang itu rupa adu Moses adu Joshua badan ketma kira jadi bersentuh tutang badan ketegatin belai Niro Indra ketegatin belai Upalus apostol uang ketegatin belai kalau pun ketegawan lam arjang seti agat ma jong kejingin Kristen jungi kejingai jungi kalau ketegatin belai kebangi habra kebangi habban kejingai jungi kalau kesti kawan lam ketegatin belai ai ba kini atli kin chongsa banin bagi job jaga bor sian tam jong soitan bapin shoy ini habaro rukom habaro jaga agar jaga bor ikan mau yang Paulus apostol kemurai dan menuksa balaang hani ba mau belai yamat yang kejing im jong Yesus uang mendai manga ba im Dayu Kris baim hanga kalatian nong baar artho hatung ila ana em badang gumta kumbaang bubu mentan padaru yaiban nikule bangi im ketin ublai omdan jing jinjar mana bala penyaklat yang nau Kris ong Paulus itu ong chimi gan garai bangin im yau Jisu ban Ibril kelaban khot ini kita Ibril 15 kum bakot kum bayona John Chrysostom pa balang bishop agaslen South pa nyo laklat no ban mo ditang mo marwehi bayo yaganam citur siar kamamon kat ka ba ukran kede ketin blay ketin juga ku ketin kerdo kita to ai ba mengi kumbang in betule sang betim ye ketin blay ban in yo ini ganam do kat ba mi na tim jini ketin juga ku ketin jikmen juga ku jini ayu blay ya ti hau kunda hau Jisu belong ke try belong ke ketin ini ban badai ru ko bor ini to mentang itu son kinja agak tugalisikan ban maaf na ublay na si ngani teng da im ya si ublay ipule Jisu ang jigitu ang kotray yang yo dulu ka himal neng de itu banai ka IT de snap si pang IT de Ablay daga sagmen batna menabo apeng jingi dikin mang di chachi son jongme toyara dingi ban buram yaga met pakasnan jongme nang bagin dia berbar kisah jaga Jesus pa me ba im marbasin chat junam la junam amen por Jisu ko ye ilo ba ka sa ka nang Eucharist amani pa ki sa duwa pa ko do amdam pa chedi duwa por ko santam pan ti ko na Jisu kam na kram na pram in ki ni bra man ki bru bodha ka pa ki sa a chini dum do ai ki ki ko da Jisu ka Eucharist ko ngarwai lang ko ku ye ni ko rogan ku ya Jisu Rogan ku ya
Don buram mana kapor, kaburam hokpa barokon dalam mesin bakon. Sekretari PPC, legasin nakang wajah ini, pada forwarding juga di forward utama, dua houblai sisin, tapi orang cuba tidak harga ini juga matlu job, break pun dan ada program. Nangkong nang siap ngapen pa ke jis ngo ya blai try kenran ubala dan rengkat kami nado kesdang ke timpen kret ni na ke benta kani ke profession hado kani ke sni bangi la yo kan pendek ya ka kumbang la trang kini baro kidai ke jinga lam dan ti de blai yani kum ke balang sinong baro ke wen ngapen pa ro ke jis ngo ya kadar Ferdinand Thar balong administrator Jawai Diocese Cumi bari kadar Hilarius Lamari balong Paris Cumi baila keluar dan pendet kita niam berpom bansam ni kamet kesnam Chris kabalong gayu Paris bakoi kamtam Paris Cumi balong ru inong yarap yang ni habaro yang nado basgang hado kani kesni